apong ko idi kalma. Pinamamanen di nagpakatan, nagpabit manen di kwarta. Nagmayag iisay man na no nakariin ti agsapa. Di payen maturo kacachat na jay Facebook. Ni apong ko, o ni apong ko, nakakaasipay nga huthutan nyo. Tati amoyo ket may sa milyonaryo, nalastog unay laeng taisot agpaiso. Nga rason ti pangtuktuka kay the girlfriend ni apong ko, boyfriend na itakaado. Ngem ikakaskas ang di na ang muti kaadwan. Professional nga hotera, napos ko talaga rupa na. Ni apong ko, o ni apong ko, nakakaasimet nga huthutan nyo. Kati amoyo ket may sa milyonaryo, nalastog unay laeng isut agpaiso. Ni apong ko, o ni apong ko, nagpuskulo tiro patahut utan nyo kano di